Basi etorase Kisii County Offices igabo songo tisi Samuel Ivyosokemwa ambaye anatafuta useneta wa Kisii County. Basi microphone siko wapi basi? Mic. Wacha niite yule jamaa. Abantu ba Kisii County ojo kwana Samuel Ivyosokemwa okorige bo senator wa Kisii County. Abantu ba mingi ba Kisii County engencho ya yango ligo bo senator ba Kisii County ningonda ketemonge chinguru elinde chiko bo watchman ko barendra chibesa chaino chigo jase county ga chipirioni ne chipirioni chigo jase OBCA county ga lakini wako wataka kutumika boronge mageni rotara ikero mwananchi mtekera mwake iro mo senator nijengo takogenda ganga imbomo watchman kule na chibesa chumwananchi chibesa chikuru Nairobi chajaga gase county lakini wako wataka kule ndu boronge niko chiko ibuna bantaba ke mimi nitakuwa watchman wa kuchunga pesa za mwananchi chiko soa maiga lakini chiaku kaba chiri wakora magenero for 10 years twanyore devolution besa tira ikero mwananchi bune wenere egenda bandu ba Kisii County nari kubatebya monge chinguru moncho rebuno mo senator nchikoba sai amugaba no goja baswaga in the next 2 months less than 2 months less than 40 days from today we are going to have a new government here in this office. There will be a new governor as a
kaunti. Omugavana yera asmalindwe elinde taibero mwananchi. Nomo senator ramolinde Samuel Yosoko. Abantu ba Kisii County musipatisha. Mo patisha. Ikaika kero mwa chorumo gavana. Mwamo bikira service yeye. Mugane iri gutwara umusenator ko murenda. Mutatware timu senator ko murenda. Omugavana yini gakomo mwebe ni gakwibero mwananchi. Tebarujo ni yakete kigavana cyabire cy'pironea okoma batachie tukorenda borongo. Abantu ba Kisii County kwa moyo mnyenyekevu, kwa sauti ya upole, na waambia kunipatie chance niwe senator, niende kulinda pesa zenu ambazo zinatoka Nairobi zikiingia hapa ndani ya stock. Abantu babere richipirone ama abantu babere richipirone ama kibeta cy'umwananchi nogenda sisinya gitari mali yogotai chiparanchiri kwanga pasa lisikirura chiskuru etota ketoborai bokoreta magandra so mwananchi ekina kiegento na basabira. Ukinipatia nafasi nitawatumikia wananchi. Sikonyare kana umuseneta n'umugavana bagotara pamoja bagokore campaign. Umugavana nero kufandio umuseneta se campaign yae kera bagosama avonsi niko bakoaba hivi ekiagera umuseneta tayo chikore n'umugavana. Umugavana tukuchikobeka ama lazima renta ni lazima achungu. Kazi ya senator ni kuoversight the county government, ni kumlinda gavana asiwe mwizi, aipie mwananchi. Tena na Nairobi kwa kole budget allocation kibeza chia chile kaiga ninje ngo chivwatia na ranga kichigo tumeka elinde chiko hivyo chi contract anjiri koli bakere chia kole gasima suppliers be county mbali koli marioko tagia sisi ya kitali igeto dera kibeza kwa mwananchi chiko hivyo eke konari kwa bodia kwa Kisii County ni gontene ine as Kisii County offices ase mongo cha kubeko mugava no monyima tindiko batevi mugava na kimongo chora tindiko batevi mugava na kimongo chora abantu ba Kisii County ndakete mwake hesabu ya ino borongo kera mwachori mugava no yo monjore buno mo senator kuchibamone mugava na tarendiri nigakubona ndio tundo natosha kwani sifa hizo zote. Abantu ba Kisii County usibahatishe uchaguzi huu beake hesabu ya inobu ya abagamba bakari gocha timaye tingo gocha kochoro lakini oyora swema nabwo atega siendo oyora swema ika nabwo atega siendo mugavana atari ndiri niga kwibira mwananchi umugavana atari ndiri niga kwibira mwananchi asemetie nyebere gocha less than 2 months. The next almost I think 42 days from today we are going to have a new government in this office, a new governor as office here, a new county assembly as office here. Ufanye uamuzi kuanzia ya MCA ambaye mtaweka, mchague watu ambao watafanya kazi mochoro mugava nomoro lakini mwe bako choro senator wocha kole na chibasa cheno ngai. Nitasimama pamoja na mwananchi kuhakikisha pesa zake zimetumika vizuri. Asita hivyo. Thank you so much. Tutwale chikura chomorembe kiro montari kichikura chiae tutake kichikura chie chisegi togenda tosaba abana inje chikura chiabo asenge choyo ngoro kere baba tochorire tokodra abana inje gas. Thank you so much, DJ.
Next thing, guys.